Ngiyanivuselana namhlanje kusene egameni likaJesu, bahlobo bami, bathandwa bami, nginithanda kakhulu. Ngiyanithanda kakhulu. Ngicela sichubekeni ne-history of the church. Itolo-ke sigcine sikhuluma ngendvodza lekuthiwa nguMartin Luther. Leyaba ne-assignment yokuthi iguqule umhlaba ulibone iqiniso, ngoba umhlaba wasewubanjwe kakhulu ngupapa ngenxa yokuthi bantu bebangakwadi kufunza bahleli emnyameni edidicweni. So Martin Luther waba nenhlanhla wakhona kufunza, walibona iqiniso, so wakubeka emahlombe akhe kokuthi ngitophuma ngingena ngifundzisa abantu liqinisa sathi abantu ngibabuyisele kuKristu. Noma kutawuba matima noma kutawubita kufa, but ngitawukusebenza. Wakusebenta-ke eGermany, wagcina iGermany i-Lutheran state, noma-ke yagcina iGermany iphumile kupapa egameni likaJesu. Namhlanje-ke ngifuna singene-ke kuye-ke Luther aguqula iDenmark neNorway neSweden. Ngifuna kuvetela ukuthi akubangalula-ke nako kona lokho bantu babakethu, kulazela ukuthi bantu bebasehleti kakhulu ekulweni, bafocus ekulweni, bafocus nasedidhiqweni dakubo egameni likaJesu. Lokwenda lokuthi iminyaka leminingi vele about 300 years bantu bahleti kupapa egameni likaJesu. Kwabantu-ke emavele amaningi bantu bebaya ngalokuphuya kakhulu, because papa wayethelisa hayi kudlala egameni likaJesu. Wonke-ke lamave labe phasi kwapapa bekasenkingeni vele egameni likaJesu. So lamakhosi-ke lamathathu-ke lawa aseDenmark, Norway naseSweden abe phasi kwalomnye empire kwakuthiwa nguChristian wesibili, abehlala-ke yena-ke eDenmark. Abehlakaniphile loya empire loya, kodwa-ke inkinga yakhe ngokuthi abe nemphatho lembi, isandla sakhe sibi, akakhoni ukuphatha abantu ngendlela lekahle egameni likaJesu. So na-ke vangemfundiso yaMartin Luther wasewubona ukuthi angathatha i-advantage ayemukele la eDenmark ukuze ukuthi atokhona ngayo kuqosha abapristi nebabhishobhi baseRoma, so that yonke-ke le ngcebo behamba iye eRoma setawubuya kuye-ke egameni likaJesu. So wabavumela-ke labafundisi bale mfundo bale sifundiso saMartin Luther sibede eveni lakhe batawukhuluma bafundise ngaleyo, but ngenxa yale mpatho yakhe bavele bantu base bayamchitha labantu, babeka lenye ingosi le kwakuthiwa nguFrederick. Leyo-ke yayilungile kahle, yabaphatha kahle nje bantu, yaphindze yayivuma nale nkolo yaLuther ngokuthi ibuye ingene la eDenmark egameni likaJesu. Ngakho-ke yangena ngemandla kwaze kwasi ngeminyaka wa-1527 kwaba nemhlangano lomkhulu wase-Odyssey lowamisa vele ngalokusobala kokuthi umuntu ukhululekile kokuthi akhethe inkolo layifunako, noma-ke abambe lokho lakufunako. Nangabe ufuna kuhamba napapa kulungile, nabu uthatha lesifunzo lesisha saMartin Luther kulungile, akabe ngilokhululekile egameni likaJesu. So leli vangeli lekusinziswa ngemusa la yangekwanza abantu abakethu, banza abalandeli baMartin Luther bancipha abalandeli baseRoma egameni likaJesu. Kwaqala nekuhunyishwa iBhayibheli lahunyushwa ngelilwimi lwaseDenmark egameni likaJesu, kwanza kukhanya basuka bumnyama sengene eNorway. Ngithinze kusikwendekani-ke eNorway bantu abakethu, imfundiso yaMartin Luther yangeniswa abashumayeli kanye nalabanye bantu nje bebatele kutoti ivulela amabhizinisi, bangena bayifaka egameni likaJesu Kristu. Kwaya-ke ngekuya abantu bayemukela imfundiso yaLuther nakhona. Leli veke laliphethwe-ke baseDenmark, kepha-ke le nkosi yaseDenmark lo Frederick wathi yena akanankinga, abachubeke nalana bathi khethele labafuna ukukhetha, yena akanankinga. So bashumayela-ke bantu ngemandla vele kakhulu, bashumayeli bale mfundiso yaMartin Luther bayifaka, bebashumayela-ke basebenzisa li-catechism laMartin Luther, because ngilapho kwakubhalwe khona ngalokucacako le mfundiso yaMartin Luther egameni likaJesu. Lokwenda-ke lokwekuthi-ke bantu labaningi bayithathe bayemukele. Lo wagcama nje kakhulu ekufundiseni lapho kwakunguBishop J. Erickson. Lo bishop wayifuqa mbamba vele ngoba wayishumayela etinzaweni letiningi, wayivusa imvuselelo laqina ngempela libandla leMaluthela nakhona eNorway egameni likaJesu. iNorway yaphuma ejokweni lapapa. Ngidawugcina-ke ngeSweden bantu abakethu, ngisho lokwekuthi labantu baseSweden laba bebahlupheke kakhulu ngenxa yemphatho yalo Christian, bagcina vele sebangasamfuni nabo kumlandzela lo Christian egameni likaJesu. Lokwenda ukuthi Christian agcine abuthe impi wayohlasela khona
eSweden yafika ke vele yalwa ke lembi yabehlula bancoba egameni lika Jesu. Yaseke lo Christians wena info lembi kakhulu ngoba wafika wathatha bo chief nothinti ikhulu letinengi vele ngoba tati about 70 watibeka ebaleni phambi kwawo wonke umuntu tabulawa phambi kwebantu lokwenda ukuthi abantu baseSweden bathukuthele kakhulu ngalendzaba kangangoba kwafika la khona umntwana wa king wase Sweden kwakuthiwa nguGustav Vasa wabaleka lo yabona sibatambulala wabalekela ke eGermany. Nafika eGermany uthi usehlede eGermany wathola imfundiso yaLuther wayilalela lo mfana wayeyimukela wabona ukuthi hayi uyayithanda macethe wabuyela ekhaya kubo emva kwetimbi setiphelile bamemukela bambeka waba inkosi agcina ke lapho ke vele asayifundzisile khona egameni lika Jesu bayithatha ke abantu baseSweden bayemukela le nkosi lenhla ke abantu abakethu lesisiden Gustav Vasa yatimisela vele ukuthi lo mbuso wayo uphume ngalokuphelile eRoma uphume nje ngekuphetha eRoma bangene kule mfundiso lensha yaMartin Luther kepha ke bengangafuni ukuthi abantu abaphocelele bonke lo ukuthi bathathe ini so kwase bakhona ke majala amabili akaPetri bebobhuti nabhuti nje lo mnye bekungu-Olias lo munye bekungu-Laurentius bakaPetri bebafundzile ke labo bafunde esikolweni sase-Wittenberg nakhona le-Wittenberg bebafundiswe nguye lo Luther so basebenza ngemandla ke kuyichuba lemfundiso yaLuther lebebase bayitholile kwathi ke wabobhishophi baseRoma nebapristi bazama kubamisa labafana lababili but kwabonakala ukuthi kulukhuni vele ukuthi bangayema labafana baqhubeka basebenza ngemandla labafana kepha noma bebasebenza bekhona still bantu bebangafuni kuphuma ebuRoman egameni lika Jesu. So ke kwafika ke la khona Gustav abona lo ukuthi kusho ukuthi ke vele naku ngoba bayamsola ngcono ukuthi abeke phasi ke naye abayekele ngoba phela abantu basafuna kubuyela ebuRoman kanti yena uthi yena lamaRoma ayanidoja anithathela konke lifaleni nalo athathe atibuthele wona egameni kaJesu bantu bangafuni ke kugcilateka at the same time bangafuni nekhululeka uthi ke nakakhuluma lo Gustav uthi mina ngifuna kunikhulula ejokeni laseDenmark sothi ke manje ke ngoba nina nibeka phasi ke mina nangibeka phasi ibukhosi uyeda ke lenkosi yaseDenmark lo Frederick utawuthatha over basibantu vele na ubeka phasi shothi umbuso wethu waseSweden ubuyela eDenmark cha siyaxolisa kakhulu Gustav sicela uchubeke uyifake inkolo noma ke sifunzo saMartin Luther eSweden wayifaka ke vele ke lo ngikhuluma nje namhlanje iSweden it's a Lutheran state egameni lika Jesu kusukela lapho kuyo Gustav lo wala ngemandla lamakhulu kwase kuthi ke egcineni kwabonakala lokuthi iBhayibheli sale lishintshwa ke manje libhalwe ngesiSweden bobani labasita ke kulabafana lababili bakaPetri ngoba bebafundzile balishintsha balihumusha balibhala ngesiSweden busisekani ke abantu abakethu egameni lika Jesu siyaqhubeka nje nekubuka umsebenzi lawufaka Martin Luther sitawubuka ke kusasa imvuselelo la yenda eSwitzerland egameni lika Jesu busisekani egameni lika Jesu amen.